नेपाल भाषा साहित्य खेले नु पिलुवा कथा छायादिम दिव्या बजाचार्य नापाङ्गु उपन्यास मेजुया चिकिफेना यागुदु आइतबा यले छगु ज्याजोयाना प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय प्राज्ञ लिसे वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुव मदिकर्मी सुधीर खोबी नरेश अमात्य सुनिल बजाचार्य उगु उपन्यास चिकिफेना याना दिगु ख उपन्यासकार बजाचार्य ठोया न्ह ची बाख चिनाख लगायतया साहित्य खेले चोसा न्याका दिशान उपन्यास कथा थासा मेजु उपन्यास थापा खुसी वेकला चोया दिगु ख उपन्यास यागु बारे ध्यान थासा उपन्यास छम 22-23 वर्ष दुम मेजु यागु पाठन ख वो मेजु थ मचाबले निसे सयना चंगु मयगु व्यवहार हो वो खना चंगु मयगु घटना यादा विषय वस्तु याना चयागु उपन्यास ख थुगु उपन्यास कुत पिकाक पिकागु ख दिव्या जी आका जमा हे जब नाप्लाउ दे हुन्छ वेको चाहिँ चिबाहन चुनी गर्न चाहिँ छठौं चाहिँ वेको उपन्यास चाहिँ आन्ते आउँदै चाहिँ जिल्ला बजा अजुन छ अनि मेरो सानो वेको सुनिसके उपन्यास चाहिँ वो न दतस्के कुलुनी छ वेको अब सबै नाम मेजु हिसाब जुनु हिसाबमा मेजु जुनु सोसन छ क्या तो केन्द्र देगा नेक्स्ट वीक वो समस्या था वे कौन से बाला को कया नेबे जा जना जुटे ज्याजोले बटी कापी पाहाडेस उपन्यासकार बजाचार्य या त फिन्तुना देछासे नेपाल भाषा साहित्य ख व उकिन मिसातैगु उपस्थितिया बारे ख तया दिगु खसा वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुव मदिकर्मी मैजु उपन्यास समालोचना याना दिगु ख अब उपन्यास विषय राजा समाज भेले कि लेखक न ध्यान तर उपन्यास विषय न लेखक ध्यान न कार्यक्रमले जो विचार समिसके ध्यान उपन्यास विषय वस्तुका कारणले उपन्यासप्रति मनको रुचि कम थियो जिसना उपन्यास प्रत्येक समीक्षक प्रत्येक लेखक अनि प्रत्येक पाठक उनी फरक आग्रह दृष्टिकोण देथिन् वे पाठक याउ चाहिँ अथवा लेखक त्यो चाहिँ समस्या वे प्रकार स्वयंमा दिनु वे उपन्यास पाठक चाहिँ भन्न फरक समीक्षकमा सोही भन्न फरक लेखकमा सोही भन्न फरक लेखकका विभिन्न तहकी रूपी लेखक नामी लेखक स्थापित यो बनातकी कम बनातकी फरक छ ये जब उपन्यास रचना चाहिँ कम दृष्टिकोण देते केवल वो व्यक्ति जिसम स्याउ विषय जोया स्यु लागि जोया जिसम म लेखकमा उपन्यास छु विषय जोया देना हो के केन्द्र जीमा अनि वो चीज जो संप्रेषण जो प्रभावकारिता उपकरण गरे पाठकमा चाहिँ उपकरण ठिकला केवल छ पाठकमा पाना ध्यान उपन्यास पाना लाछम पाठकमा मानव ध्यान मान्दै छ कि मानव पक्ष उपन्यास चाहिँ मानव पक्षले चाहिँ विषय समस्या होला जो शीर्षक बनाउँछ अरे विष्ट भाग व्यवहार यहाँ हुना हिन्दू समाज जो छे पिलुया छौ थौत्री दना ज्याया अवस्था चरम छ कसो सिंगेटन अनि विष्ट आमा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार हिंसा के जुया चल्नु र मिस्टेक प्रगति बाधक मिस्टेकमा खर्ने चलिरहेको छ अनि छौ सबै मिस्टर सुया न म सबै मिस्टर अथवा अशिक्षित जस्तो चाहिँ बनी मुसासिया चाहिँ अझौका छौ कारण कस्तो लेभल जाऊ चाहिँ मिस्टर तो उनके विषा अधिकार प्रति विषा क्षेत्रप्रति के छौ भावना उनके चाहिँ खरन बनातपि जी मध्यम वर्गीय समाज मिस्टर छ लाई समाज जुड़े अझ भयो र कि चाहिँ सामान्य चीज किन उहाँले यथा तरौँ घटनासँग त सामसुमे अझ भन्ने तर छ सामान्य विषय पात्र मुइसके शिक्षाहरू तर वो चाहिँ थो प्रकार अधिकार सत्य अधिकारको जानकारी हो तर वो थौ पक्ष के हाले तार बिचबिचरा छो घटना छ ध्रुव मदिकर्मी
Gracias.